Ап-ак карлы кыштың иңсаф мәлендә кышкы кояш торышы көндә якты нур булып дөньяга килгән хезмәттәшебез Алһу Суфиянованы туган көне менән котлайбыз. Ул үзе лә кышкы таңдай алһу, кояштай көләс, алсак, тыныс холклы. Эштә алыштыргыһыз хезмәткәр тапшыруларны алып барусыла хәбәрсе лә ярдәмсыл хезмәттәште. Өендә оста хуҗабикә яраткан тормыш иптәше хәстәрлекле әсәй. Турлак йорт комитеты ата-әсәләр берлекләрендә җәмгыять эшен башкарып та өлгерәбезнең алһуыбыз. Хезмәттәшебезне матур гомер байрамы менән тәбрикләп уга гаилә именлеге, бәхет һәм иҗади уңышлар теләйбез. Һинең алсаклыгың, ихласлыгың тартып тора безне үзенә. Бирешмәйсә тормыш елдәренә кыю атла гомер үренә. Күңелең шат, йөзең көләс булһын, бер гасанда һис тә буйыкма. Эшләрең уң һаулыгың нык булһын, бар теләгең ашһын буйымга. Şul deddenge tuttar yolu halagan Ödün yoladı kemi halagan Şul deddenge tuttar yolu halagan Unak yayıp meclis kurup Barıngalardan kalgan Unak yayıp meclis kurup Barıngalardan kalgan Unak yayıp meclis kurup Barıngalardan kalgan Şu barlap sıkan saktarım Ayaktarım aktarım Şu barlap sıkan saktarım Ayaktarım aktarım Şu barlap sıkan saktarım Atım üsün hayn işleyim Ute yeşilik saktarım Atım üsün hayn işleyim Ute yeşilik saktarım Şu atım üsün hayn işleyim Ute yeşilik saktarım Şul arahında bir kara Aklın bulaha uyla para Buludun yağla kemi kala 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 Dostlar,